Musesia wati ndata nienda kukethia na giutho cha thini wa kilungu cha uiti muthenyani wa umuthi chumwa kithelu na siumwa sina witna twithitweti gundisia yulu wa diabetes kana sukali na wa kwambatwa ni thakame na nienda tosilelewa muthenyani wa umuthi twende na kumanya sita do's and don'ts sia ukana mundu ala utaileta kwika na ala waileta kwika kana kwisiania wawo ukesie na kukuna oti ulike mwini kwa daktari chuma kithelu atutawiseka na erewe na uwo sisa ondo utonya ku manage with kana uwo su inaendea ili ni wasioka na itina na egewa uina ukwata sisa wiki mundu ala waileta kwika nikenda mawo mutaya mikabikie na kulika mwini kwaku nondo malika mwini kwaku vairivas nimekwikala mawala mataboa matonya makita ku manage wa daktari akwita daktari ni karibu kwa Mtongo TV ndukete musaisi. Asante muno kwa sasa metu mumunde ni asante muno kwa we naito na kwa masito ndo Dr. Geoffrey Mutuma made from Zambes also in South Sea Nairobi in my Mayo Road na nentuko maanthi no Cambridge kunikira kunikili muno jolo wa cancer na kwa noti no aweta na neta aweti chuma kithelu ni kana wo wa diabetes no wa hypertension no wo kwa kambato ta wa ngondo wa mina kukwata wiboa na kila kitu akipo ni kusisia indi kuwekala nabo na matuko mengine ya mundu awande business hypertension tumandu na uwo which is ni mu manenjania which is no mana indi kana go na ndingi alame thwere no ukikinu kiasa ni metho amesi wandi metho amesi gasukale kwa wambata wa indi ngwigwa nitawambata indi ngwigwa blood pressure ni ambata pe andongo se dia blood pressure ambata panini mundu alaka koma na wakoma wa mka we fresh the blood pressure has gone down. Yes, ni mobea ndikana chuma kithelu ni wakutie yulu wa kutumia ndawa wasa mundu ena kwa mtenda kame amisa kutumia ndawa ni utumia ngamu nona wesa esa kwithia ni waungamia ni katika madina ni kwa sakana ila waambisia kutumia ndawa sia pressure niwe nacio yu kana ba reverse kana peke no kingu tonya kwika wa mino tumia ndawa za blood pressure na ino kana no tawete is kido kipinda zinge ampe andwenge matumia na mayungamia that's very dangerous nundu mundu uzukwithwa na stroke is very fast na ninoneta andu ingi muno method na stroke nundu atumie ndawa na ase wapoye lakini ndaka meyamba ta atese na aisa kwithwa na stroke and that's not good na stroke is a serious disease no ndu na bio kuthuka kaza no within dialysis klepinda that's not very good na kindu ki utono sia edwana wandu me ndawa na sana ni wate the blood pressure ko ila wambia utumia ndawa za blood pressure kana diabetes utumia throughout na matuko maingi ni chikutumia ila wambia kutumia na ni wambia utumia ndawa no soka ukaka maundu ala utona kweka nundu kwa makweka maundu ala utona kweka weze the ni wa lela ndino mwini kwaku ukita kuthi wongelele ndos wongelele ndawa wengi then ona tumia ndawa emwe na ukise ndawa ezu ni akotho kumanesa uyongelo wengi kana yambata andu wengi matonda kumakota nga utumia glucomet no alama na sukali ukise the unanuza glucomet ita 500 milligrams daktari kwa nywa 850 milligrams mwakonge yaga kwa nywa 1000 milligrams wambia na 500 na wambia kunywa tu niki nundu uwo uendete kwitha we serious nenda waende kwita manende mwini lakini lawa uwo na wambia ya nesa na wambia reduce weight na wambia kwa mazoezi weza kwitha we the automated 500 divided sometimes nundu na kwa mazoezi na lawa ongera tumia natural products ukiwa daktari kwa ambayo nya 250 you can say there you know 500 na you know ndo ambie kwa mondola maseo aikuya nya 250 aikuya kwamba kuweka nundu teona i blood pressure kana blood sugar ije control the bene ya amba kuweka nundu chunchi kidake maana muno lakini la wambia na 500 na nundu wa ndo kwa zino za kusia owo with 850 with 1000 milligram you say there over wanted to become it once and once and once na saingi ona ukisa there ni lazima utumia nuglo kana nuglo ndawa wengi unatumia glucomet zoka na juni wongalo wengi niki nundu that's not when uwo wanda kutha udhukia niki embwandu control na maundu alangi na pia ndwangi masya nundu nyeneno we me I'm taking the drugs so I can do whatever I want remember kana
diabetes na hypertension no progressive na ni lazima kila kitu yake. In fact labda na diabetes mia onadhani ndawa do exactly what you can do wika kila to na kweka ni kana uwo wize thine wao la thine wa mwene kwako ona mudula na blood pressure kwitha ndawa isi kukita kuthiongeleketwe siongelete mwe wake ni uta pepa sio embwa wambia na embwa no nyuza methodopa kana Aldomet ila wina high blood pressure ukekala na ndozi ila wambia na this better lakini wa makuza leunesa wa makola weight ya kunesa wa makwika mazoezi inda wezo kaenda wongelete no ende ndawa zongelekete ni wona tho inda zongelekete sumu ndino amwene kwako ila tumeta side effect kana long term effect of the drug itself not even the of no ko inotice ila tele kwika kana usidia at least we na diabetes na ndio kala maisha masio na inaendelea na ngije mwe wako ndio kutumi and wengi wasaida ni mambia na diabetes no kisa kwa mundu ndia atulako kana kwa thuka kana ngo yake ya thuka kana bio chaka chana ika akaenda dialysis kila chuma na ndio kutumi onera no ndawa make sure kana ni watu mia sindu ingi wasaida ni wosu wina kwata na wina ulumya mwe wako muno na hicho kitake maana yes ni watie awetete yuloa supplements yes supplements ine siba na supplements imbe mundu no atumia ndawa kana no ginya uka substitute net transition kuma ndawa ndo supplements ile dailiat no kimchambe kana yune kule na ndo kile binda na ne kulo most of the doctors daktari dingi isi kwata chanesa supplement in lew chita wa natural products kana natural supplements ni lew na ikite kwedwa pe kamba ndasio siamanie na siamana kama mulo me ko na indi ito na kusia andu me kwata ne wo na lambe na wo indi mando utumia ukazethia wo usunu mamwene ko to me mundu ondola tumia supplements and personally me I've been using supplements for the last 20 years supplements are the most it's just in this maana muno ndina mwene kwako they are most important udhuku wasio simba mingi lakini imbesa ni worth your health nundu embwa tumia mundu wonde elo tumia supplements current in Kenya ni medamba mingi muno I can't cover lakini at least wa mina kwambia tumia nuchoka tumia na supplement yozo wa nundu tumia all the time tindawa wa no tumia chuma ki na mwa yozo ile tumia na with automate oende kwenda nundu sio ni nundu mali unotumia ende kwenda na either we na diabetes na hypertension make sure kana watumia supplement na ningi muno ni medamba mingi muno kuno lazima kutumia inu with utumia no witumia no kasi sio ndeni tukumeta ndeni wa mwene kwako na hicho kitimi andola metumia ndawa with diabetes with hypertension no tumia ndawa no sio kutumia imwa supplement no supplement ye mwele to ilana ngado muno vitamin C vitamin B no matunda lakini uzio wa vitamin B no mwa vitamin C no mwa no wete kapeka kabwa ka vitamin C no ndo na wete masani atatu matunda ni jokitimi yeta itsoba za mwe wako very fast nundu we to set kila kimana ndini wa matunda tukaput in a small tablet there is nothing else beki nokita omega 3 kana fish oils omega 3 is very good nundu wete kapeka kamwe nundu ma wete makudharatu the nutritional value in nutritional value ya kapeka kamwe ni jokitimi andola matumia those supplements na kiluma these are very good ila matumia supplements hizo weza kwenda munduzu wanaenda diabetes dumana na weza andoingala matumia tembo tumite ndawa but not less than 3 years we can ito tukunenga ndawa is not tumia neza we get out of the drugs kutumia ndawa ukitumia supplements that becomes a bit easy lakini ndalama matumia ndawa kulikia miaka 10 kuma reverse is not easy lakini ni ungamasia wow because supplement ningi ni chocolate kilimi they are very expensive zito asibasa ningi muno niki nundu na companies kana companies ndawa yetu chote to kila maana kita za ndeni wa mwene kwako na kita za ndeni wa mwene kwako ndini wa the cellular level nundu dawila tunusa chacha to control blood sugar kana blood pressure idukuma at the blood level nundu wanyandawa we expect ebani panado after masaile weka kwa mutwe lakini ndawa supplement idukuma cellular level nisukutumi ningi muno ikuwa minimum miei ile
kana suma ile minimum iyambe ya kuthukuma nundu ithukuma at the bottom part of the body kana the cellular level bala isienda kwambia reverse the disease na jokutimi andwengala ni reverse it diabetes kana hypertension with anima kwa tumia ndawa na mambe kwa exercise ama tumia the product sioka with a they are better off and their health becomes even better na jokutimi ondalama tumia ndawa za diabetes and hypertension even for 30 years even for 20 years even for 10 years na waambia tumia the product your disease and your body becomes different na jokutimi once you start waambia tumia the products on other when a disease na either when some complications the complications become down kwa kila kitu maana ni ukamana the value the product how to use them of course where to get them is not a problem to that all the time lakini ukikimana about the supplements na the ajezenge muno supplement ile kutumia abalawe ukoza abalawe ebwa mwingine kutumia mwingi ebwa we na sio ienda udhimwa nundu male no amino ndabia wadabia na dino na amino kutubia na nembe sino amino tuma au send where you are ti lazima ilobi kwa kumboda nundu supplement yes ila utakiluma yes specific aloe vera no aloe vera is very kiluma ni kithuku tukatate koza kila kibaya itinanwa monda utemange onywe aje pe kila specific kila medicinal siluma ningi muno ndine wakamba kwitu na Mombasa na even Kakamega they are dangerous kiluma kila kisio pe kila commercially and recommended na jitu kitauta kiluma kila tutesa lakini kiluma kila kibaya mundane kwako chuti langi langoko lakini wanywa is up to you nondo chuchuni nonde atangima nywe tena kwa mena tena nondo kiluma is good lakini ningi sia kokwitu ni poisonous wanywa ningi muno lakini kiluma as aloe vera ni the best medicine ever in the world lakini lazima mna kila kizione keba nini zipi ando ingi muno manuza kiluma it's good if you take it lakini ni advice don't take it tukanywe nuru ni chanangana muno kiluma wanywa kingi na kila kitekisio wanangaita ma kila kisio ni kila kina white na green kila white kina masola meu na mangiline chujejo kitake kisio panini lakini kila kuzaidi ni red na kina mewa chujejo kitake kisio muno daktari yeah ni usio mundu kosa twasio example ya kilumachu kana mutingo ndewa kithekani aka nukwikimia mutioni musioko ikua mutioni ubose jambo mutioni wika ni advisable is it wise it is very risky in Kemri tethwa na all department ya zamete mete tethwa na ndawa na nenzeo lakini tethwa dosage no mundu ikuya mutu ni glass ni no ni kuanywa ati ni mutu ni museo mutu ni ndawa na mutu mwingi ni wanangando na nino tando ingi mundu nusamete okasipitali ndauma nundu mutu witha wanangie mbio wananga ngo wananga kila kindu na ane wandawa nundu ametezu ithukuma kumiti ni ndawa na chenje kutimine ya andu dukareto ja muti nyendo nyendawa nundu miti no ni ndawa na ndawa unengawa itendos ijo kutimi excess ijo kutimi ndakata kwa nywa ndawa eno no nywa no nyeno na uyoka nguthime ni mane ndawa ya nangie muyata ijo kutimi ini nawe je muno kana emwandu mi ndawa za hypertension diabetes nukiaza uka uthimwe na tuthima atumane ndawa ne kuthukuma na nangie muyata bikaba ijo kutimi wonda sa ingo kese ya ndakala kwa ndawa eno ngamya nundu ya nangie mwe muno na ijo ila unyamuti unekwenda katomani that's very dangerous pia sasa mendo umunde menda kamuti katomani nywa kamuti kau lakini mana is risky na daktari watobia ni usioka zaidi ni wadhimwa in fact kama mzabi te endo the moment wende na wanywa muno wambia ukambia kwimba mao yambia kwimba othio then wambia nwaka kuma because with all those complications that's not good yes na indi kata ndikosa othio mwanda tikanini musesa tuambakosa othio mwanda tikanini ni kukadibasa netusofereti
musese ni mubea nundu wa kwendea kwithiwa na itu nthini wa kilungu cha uiti neno likwatio kana nondenda kusoma maundu mana yulua uno waku wa mwi na indi tuende na unena nisa yulua kwamba tuwalinda kame na nguwa wa sukari hypertension na diabetes na ndetu wasilele daktari babika haba ukethi ayu mundu emu kana ena diabetes ena sukari la kwamba tuwalinda kame ndai manage anymore nisiabika yumwiso pero abayande tu bakabikoba now pepa nabikao kazaidya be kinchambe ni kana tanda kitale pepa ndo babikao kazaidya munda menenchika it's not there nundu dawa sibo na hizo kitimitu bikapa ndo kapendo ya mundu dawa embweno siku thokuma tukapendo eno na tibendo eno kana tuyongela dosi ya bata muno na tenda tongelete ku diabetes ikite kwitha pepa ndo bikao kazaidya with a maximum dosage na dawa zino lazima ubindwe wengi kana unengwe dawa mthembeli kana mthembe tatu kana usine chate ya nisia sionde na hizo kitumi kwa ndo tawete na taweta omundu ni kana no sio kazete ani embwanu nyandawa duke no bigao kama ndo makaye tuka mala ni kutumia ndawa pepe mana ni control pe mana nambi kwepata leu pe mana nambi reduce weight pe mana it is important nundu kila kitu akitu kumunoni indawa ziendete uwandete wikwatie na wikama dhino wa mwini kwako na necho kitumi onedha ubikite pa na ubikite pa uwauzu ni reverse kwa kutumia leu na exercise na natural supplement na you use your natural supplement because no you can use as much as you want no see don't they don't have any dosage ni kutumia as maximum as you want na ndo ilama bika ukizida buni mapika ndio nakula neta mapika mweso ilata manenga the supplement na matumia supplement nesa pande mwe limit to in fact they reduce and they become normal na hiyo to me all said and done na device ya au makwa no sio ukizeda ni wa make sure ni watumia the supplement na emphasize ni kwithima nundu kila kitu kwa ndalama mwawaite mwana manundo kana the chronic diseases ni waka kwithima na we kala muno utethi kuona daktari nicho kitimi ando methana thina lakini ukathi kuona daktari membi after mwe kana mitatu kana membi meeda then wana na ni wathimwa nundu andu aingi ta muno andu ala mana igambia makaza lazima mekwe dialysis wiza kwithia mundu uzu ambia utumia ndawa na atumia inda glucose ate uthimwa na ndio change the dosage nundu wenu wamanyia ndawa ila udhowa na ziadela aenda chemist akaza ino ni yoni ndumani na andiko daktari na andiko miaka 5 mithalu na no tumia mpaka vindazithi na hicho kitimi pa bikabubu mundu uzo dakuthana thina nundu indawa no kutumia lakini what is kila nukweka ekitotumia indawa na nundu indawa yake uthukuma na even kila kitu yake thukon even nikimwa lakini tumana kwa wala menda makithima pendawa zaidya indawa indi sobetwe na muba uzuwa ndawa isu nenga pa meumwe kana mile indawa pala you meet a factory ni iyo thukumendawa that's even worse munywa ndawa ne wandu dose lakini indawa tinsio na it has happened several times the ndawa is lazima si ungamwe all over the country kwa andawa ndo ndawa no ne mongo benundu ila sio kiekena iyo thukuma na hicho kitumi wana andu wengi mena chronic diseases mega na mwinundu indawa no nywa no anengwe dose ila no tumia dose nesa religiously dose nesa kitani mwe 500 ml kwa kutumia hizo lakini ukisema wiwa utaendelea nesa hicho kitumi kithimo kithake maana ndo tumia ndawa nundu indawa ni withete thukuma kana umwe waku ukambia ole ndawa ita tumeta intolerance okay kana tolerance ukizana mwe waku ni amaniye tolerance ni kumania imwe waku ni amaniye ndawa na ona wanywe ndawa umwe waku yiwa izu ndawa tandawa nijo kitumi is kuthimwa ni kitu kisio na hizo kitumi ni na sana usokelenge ni kana kidimo ukethimia musi blood pressure ukethimia musi blood sugar ukethimia musi because we thima no mana na andu ingila waendea na kwithima na wambia kwithukisa mwe wako no mana ila kutekoseo umwe wako indu kwiwa nundu embona thimie unambe kwiwa na wathima blood pressure thithulu ila wiwa indu newa kwitha no mana blood pressure tinsio na kinu maana muno ni kusethe na high blood sugar
unuza ndawa na ndawa ni thukuma na usukali withwa withi muno ijo kitu andu ingi olanda wila unya kana ungamya niki nundu ndawa zine athukumie na uenda kungamya kunywa indawa nundu zine za athukumie na mwewa ni wa reverse kana watungi tina uwa na ni wanda no ndawa kisa sasa ndi wa utana bina kisa sasa nundu utana wina high blood pressure kana wina low blood pressure wina low blood sugar ndi we wa utana bina kisa we mwewa we utana bina niki nundu ni wanywe ndawa tani kuthukuma muno biange wendi dose yana nicho kitimi matuku mengi wadakewa dakila kwa dose na hiyo monta nundu indawa nazo ni uthukuma na mwe wako nuthukuma na mwe wako nukweka thukuma nezo kaza wo mwe ni wa control blood pressure na blood sugar na we wanda na unya ndawa kweza you know ambia kwethete wongi wa low blood pressure na low blood sugar na low blood pressure na low blood sugar is more dangerous kote dhithi ulu kapali dhithi ulu kote dhithi muno sugar nundu la wetwa na hypoglycemia kana sukari wetwa winthi is more dangerous kote la withi ulu na muno ala matumia dawa za sukari na andu naya na ni wanya dawa sukari withikia mwisho ni munene nundu usukari withea muno na wathea kwambata petha bena thina na ijo kitimi imbalance na kuelewa ni uwau petha be maana muno we types siva cia sukari cia uwa sukari no methembele pele kwa tasiana is below 10 years to be juvenile diabetes na bela adult onset diabetes na so then no ndumwe lakini ila yetwa ya kwa tasiana miaka 10 na kuthea muno ikwata wa binda yunundu mwe sitwa sina any inheritance kana witwa mwe wa sana isu either itekumia insulin kugeza lazima uliplace na insulin lakini ile kwa andu tina ikwata nundu wa sukali witha sukali mwingi na insulin ni kuma lakini itona ku control kana kwekia sukali kiwango na kila kianeta tisika na nisio sukana type A na B yes early onset and late onset wasiana na wandoima na manage no ngomwe wasiana you must use insulin ila kwetona andoima muza ndawa pe andoima metona insulin depending in the control za kuzile lakini andoima ni device ya matumia ndawa insulin lakini siana ni lazima umanenge insulin nundu weza kwethia tema wao kana pancreas ikumia hormones na hormones is lacking nundu is hormones ni control ya the blood sugar in the body the connection yo ya mulula wa kwatu ni kitau na ina sukari kitau cha sukari kiboa nundu muno kikichapa yako nundu weza kwethia pa yako payobi kanda kama yanetie cha kele kitau na usukali withwa ne usukali oende withwa we moyo kwandu no withwa we moyo kwa disease kana germs ila sibo kusia na mituke ijo kitumi mundu ena kitau cha diabetes kiboa nundu in germs yana na mituke na weza da sina sukali sina bo kisa siana na mituke na ko sita pa tuketa pa patela isno ko mundu ena kitau na ena diabetes diabetic foot na diabetic ulcer si very dangerous kwa mundu kwa mwo na ijo kitumi wa ile kuita very vigorously na ndukaenda na kuopa kilukiasa muno tenda ila itwa open exposure na pia lama training about wound management diabetic wound management no sio mbathi makuonia makautajwa kama na what can do Icho anene yulwa stroke ila mundu wakwengali kwe mwala wako ni stroke yes pe mundu nakula sia ndakamenyitha yende kawaida ngalikwela ya mundu yako ida kawaida kila chana ngane wongo woka this is a brain damage alone baiba na bana ngula kine pe kalwa wongo ngalikwemwe wiza kwethia pena thina ngalikwemwe wongo wiza kwethia pena thina ni brain cells not the body itself it brain cells wiza thia na heka nemba mundu brain cells that left near na thina with our right with our opposite that's how it is na jokti mundu la mbakwete ngale kono ya right with the left brain anangeketa na jokti mijana ngazonde mundu cannot live yes that is a massive stroke and stroke kale kwa moya wongo ni metembele embaya na kamutembo it's the opposite side ina ku the damage either in the brain alone not the rest of the body nundu brain bo ma kila kino chonde cha
mwe na ni kwa siakana makuli ni kulia nupe na makuli ni kwa siakana brain ni yaitwa muyongi no usioka nomo kana no nginya ekithio masoesi na ekithio masoesi watu iga mundu no kinya brain ni sioka i connection ile atu inda kamela de wongone ni yo dambe ya kuthela na dambe ya kuthela ni wino wambe ya ku masoesi ne kana wise dia pala pana kwite ne pa pia kwata bina lakini uwongo kala kusova ona wegitha masoesi da kwata bina kune ni be wongo na benda wile tamba cha uwongo witha nundu wongo ukita kulana na ndakame there nothing else kulana na ndakame wothuka lakini inda kame ni to na kuthela mituki na branch yo siyambe ya kwena na mituki ne kana kwa masoesi ne kana sani waka nesa ko the main kila kitu ke pata muno ni brain ti masoesi nundu pe ando wana wegitha masoesi kunukana hata matesa akobwa niki nundu in damage kana wanangi wa uwongo wa extensive kana wa mwingi muno kweza ona wega masoesi arona kubwa lakini kwa ndangi odote kiti masoesi ambia utembea neza better independent brain yanangi no paka yes peke simo with the eye edhani kana mundu wiwa andu mayasia ayitiwe na na asioka zero we the other kana kia nitike na miaka twasete 10 kana kukuywe kasio kaingi ka kuoya ka kudisia ni chao chana ngika okethia kana kai ka take ngebinda jiasa kai sio kanomo ni damage of brain nundu brain wongo ni wo ukontrol ya kila kino thino amwene kwako na hicho kitimi chanda cha with the brain damage with akwitha sina thina mwingi muno na la metha na stroke na betha brain damage with akwitha kusoka kwako normal is betha pa kivendo kila isi muno na no hicho kitimi andu alako nundu wa damage ya brain naturally weza ethia ni wambe osoka nthi na mundu wambe obitakana na maibika bado kuza ona maililikana metawata ona maililikana ciana cione cietawa itawa dementia nundu kila kinu chonthe ma wongo nela mundu akala muno kana miaka mingi muno betwa dementia ya brain death brain damage neurons damage na neuron damage na kanu na bisu ningi muno nundu wa nyoki nundu wa jandawa nundu wa nundu akoomea njokitimi mundu ne kuumea kana mundu epilepsy kukaza ena kisala kala kisala mundu sasa mundu zinu ambe osokana tina nikinundu ilawe than kisala the brain na kana wongo wake no thingitha na brain cells imwesikwa na cia kwa betha bebina pe na only to the supplement the brain damage na dementia ukamanenga na within 1 month makabulikana kila kintu ona stroke makabulikana kila kintu because there's always a solution, natural solution for most of the diseases. Nowadays, if you follow very keenly, as I might always say that you can have a solution for almost every solution. Niki nundu pekindu in dini wandawa daktari then a solution. Lakini in natural products pen a solution. And that's normally very important. But unless chachawa uzeda nichana ngezi chawa kana mundu na stroke you can do something and improve kana ukazeda kinu chuchu kana kinu cheki kiende ndeno wongo wako ichoka nesa namuya ndo masama itu ni Madelaide ndio kwa msezi ni kiteta mudia umunde ne kana diabetes na hypertension kwa ta weta ni sepa makulo mainge muno na lamendo kula makulo no to no kulia nundu tito na kumina makulo monde umunde na usune wowe bakube kila musi na kila twin na kila pando no wowe na wingi muno na kila kebo wogusu ukati wingi birite uyoleka kila kebo kwa sasa maitu sisi ende ukweka edwande na wo ende kwesiya embwana na wo ende ukweka kana mkiza kubinya muno kwa mazina ya Dr. Geoffrey Mutuma made from Zambezi Hospital neka kunigrendeni wa Kemri na namba yako ya simu ni 0722 801 299 ilaga Airtel ni 0734 801 299 asante kaina madime nimbea naindi musese buni woto bika muria awakilungitu cha uiti muthenyani wa omundi niwe yibe usuko wa sukali na wa kwamba twanina kamene singebie ni ulu wa musese wose matambia uisiani na ubo etha ndo namba kukwata etha wina go osamatambia lama ilite nyanda wondo ba ilite supplements lenda kitali wa tabia kama soesi kama ndo lama ilite na la utabanyenda kitali kwa kubi atia kilanda kitali wa kunyokuta nicho Faith Mackenzie wa Mutunga ni kuendea kiyo cha iluti wanesa.